Umwami Apollo Mabati uri muhabuzi wa presidenti abwenshonga za veterans kandi bayibembere uhuregi yashobora ku buri muntu ashemerere kutaho umuhanda ubwo yakubasa gukora mu umurumo n'ikintu cyashyitse nashyanga district mukaka kandi kikorage kandi kihemu indwano kihemu abantu kweterana bakaba hamwe abantu bakakorage muri for example kandi manyangu ero season zakurgaho tamu yazonewa nkanta kukimanya kandi ko batongeza amezi mukaka nabwo still elders forum babemeje kuma bakora ikintu iki ninsimo muhamba kashaba Christophe kureba ngo amana gateye mu radio n'amana gateye a TV Sky TV mukwatsire ba ero season mukwato bumwe umukoro mu muhango munonga rahanga muhereza umugisha umwami Paul Tandeka yashobora ku imyaka yira hakabaruho ebiganiro ebyabebiretaho obuteka konko bwahati buri umwe nakora ngo gwakwenda ubagabirwe butitiriho abo kubense kegera bakamabayo bakabagirisha ziryabo na mufuriki na muhimbuzi na government ahizire nabayohereza mukozi wa government agera biyashyikira kandi umuzeye kwiyizire numanyango akari ya line yo kugarira ibintu mbuteka yabandize kora no kugira ngo ubushobozi bwarikire bakamabaho nangwe nabakushoma constitution yitu atiko yo kubanzanegera ngo ubushobozi no gw'abantu atekenye tumanyisaki nicyo cyicituro mbwe nuko bwizire bwabanza erosize nizikikora buryo bukiko kandi abakora babiri barhobo numanyango ikintu kikakino umuringo gucyaberekero akatongo rikesha ma road yatahane ne twabu ne chance kabiri kagigambere mu myaka iriya yo mu myaka nk'ikumi n'indije tugambere ngo utegi ngo response tugireba kandi ukutuzakaru katera 100%. Birungi George watorona kuba chairman w'akakika kakabakirinju yashobora ku kakuza kuyamba ati nuko kugira ngo buciko ubu nubuyamba kumaraho ebizo bingi mwanye guwiro bamwe tukiriho nyumbe ntene mani abo ndwara zanjye konkera kajya ubushe kintu iki abishemwe abatekatekeye ngo iriyegi mu mutese kumwe mushitamwe kumwe ibintu byanyu by'amashomero ganyu kwatanse na chairman aba chairman banyu kwatansera chairman LC2 banyu nabataka mwena mkimusi mu rukiko hati waburu mu rukiko ruhone shuri ya kikaru rukiko rw'abataka rukwingana nabo cyo nasimara hanga mwe bare ku ntamu amatsiko no twashyize imyaka ari gushete n'indwara z'ubushazi kandi tujante kubantu kubana mpora hangane njya kugira yatse mwe bare munongo ito twino bukiko buna akarukutana ikirukutana hona bari ito twine disability council Orga ROC1 disability council kutaha district eye tute kuterwa karurne rondo chairman so really ni shabangu wekina cyo mukitekinge kansarazi umuronda barema beitu okutora no bukiko bu kutandikire umukatongore umushire town council district ya Kiruhura kandi abantu abakwikikume nomwe nubo batorinwe akakikwa gashakwa Job Kato